Agiteo kinenega komkira orori geno ni shashani ya Inooro TV tugithii na mbere miaho ya ateti riu ni ajiriirie kuhaririria gugatetera omwaho mwena waguo wona bunge yacokereria cikaro cia gucirira ndereti ya watho wa ciama cia kiuteti tariki 6 Januari ya mwaka mweru. Miaho ino irorotana kumana na kuharagana kwa ndereti iyo hindi ya cikaro cia kamiti ya bunge yothe Jumatatu hitoku riria abunge matukuranire bunge-ini. Harun Jorogeni wewe na ripoti ino. All the members behind the speaker. Tabitika bara na ditimurano iria yari bunge-ini muthenya wa Jumatano etari njiganu na ta itamaconorithirie kuigana maitho-ini ma muingi. Riu miaho ya abunge ni ajitie kwihitanira cikaro cia bunge igicokereria kiumia giukite guthie na mbere gucirira ndereti ya watho wa ciama cia kiuteti. Mubunge wa Homa Bay Gladys Wanga uria hamwe na mwaho wake ni amwe aria maranyita mbaru ndereti ino arauga cikaro igicokereria tariki 6 hamwe na 7 Januari ndereti iyo no nginya ikahetukio. We will spend all our time, hata kama ni siku 2, hata kama ni siku 5, hata kama ni siku 10, hata kama ni siku 15, we will be in that parliament. We will not tire, we will not give up. Tutapitisha hii bill through thick or what thin, but legally as the law requires. Tuko na idadi ya kutosha ya kupitisha hiyo sheria ambayo tunataka kupitisha. Wenzetu wa Tangatanga accept defeat, accept that we do not have the numbers, stop taking us round in circles. No magociria guthukia oria matuthukirie BBI yoka kuguna guku nigetha mbeca ciongererwo makirega naguo watho uroka urathie coalition na ugai wa mbeca wa democracy ni undu wa parties riu magoka makadiri okaundu gagikwo makadiri tondu ni monire matihotana ni uraigua kigui gikaragira muharatu gikagiria mburi ikiatea. No naguo mwaho wa munini wa president uria uraregana na ndereti ino ugite karotho wa mbiri na ona cikaro ciraririo cigana matigwitikira ndereti iyo iria marauga ni mugaru wa watho ihetuke. Hata wakiitisha special sittings 500 tutakuwa tunatengeneza kamoja kila special sitting mpaka tufike kura ndio wamalize sheria. Na vita dhidi ya sheria mbovu ni vita ambayo wananchi wa Kenya hatuwezi tukashindwa. Ikiwa ngumu zaidi lazima tushinde vita hivyo kwa awamu. Nara uri urari bunge urari githweri nigetha kiama kiria kiari gitu kia Jubilee koguo turera andu aitu mwaigua Azimio mukamenya no Raila wa Odinga na no ODM. Abunge a mwaho wa munini wa president marerikana ati no marathie na mbere kwihariria gutetera mogaruruku maria marenda mahanike ndereti-ini iyo undu uria abunge aria maranyita ndereti iyo mbaru marauga ni wa gute mahinda na gucerithiria kuhetukio kwa ndereti iyo iria ibatie kuramata ciama cia kiuteti mbere ya githurano kia mweri wa 8 mwaka ukite. Handu-ini ha Inooro TV jitagwo Harun Joroge wa Maina. Edia anyama cia borigithe njiro-ini gia kia Michael mucibonene wa Nairobi marauga kahua kao ni keru kure ni keru hete hindi no ya mabura ma thigũkũ kumana na wongerereku wa mbũri iria igũrĩtwo cia kũrĩo mweri 25 na mweri 1 kana mweri 1 mwaka ũyũ. Maugite ni monete utiganu makiringithania na mwaka muhituku amu gutire wendirie oro nake amu ithijiro ciothe ciari hinge na kwari na watho wa mathaa ma kafyu na Njenga wa Wambũi we na riboti ino. Thoko-ini ya kia Michael muciĩ munene wa Nairobi thogora ya mbũri na ng'ondu igithie na mbere ciothe cietereire gutuika gitoero matura matiganite mambura-ini ma thigũkũ ya mweri 1. Njoria gũkũ makiuga kahua kao ni keru makiringithania na mwaka muhituku amu ithijiro nyingi ciari hinge. Na riu ta miaka iri rathirite turari na thina mwingi muno tondu rahingite mabuceri ona ithio na manyumba tukarigwo ukomborithia utandu gutikiri mundu ni undu wa murimu urokite. No riu mwaka ni tuona at least tutohota kwendagia o kahora. Na hii biashara ambayo wameajiri vijana around 16,000
watu ya vijana wa Kiamaiko. Na wale wanategemea hapa, mama omboga anategemea hapa, mwenye jumba hapa anategemea hapa, wenye watoto shule anategemea hapa, kila kitu inatutumia hii hapa anategemea. No na kuhana uguo marauga matiandikithitie faita turia marerigagirira makiuga mbere ya mututhuko wa COVID-19 thogori yari iguru gukira riu. Samani kitu mbuzi kama hiyo tunausanga 7,000 8,000 siku hizi na 1000. Kwa hivyo si zuri vile. Mwaka uyu buritire na goro muno na wira ti modu uria bari last year but 2 ndio tuona rete at least mwaka uyu ni at least nyumukiro rogo ni murakio na ndono waingi o ni moritie thirikari imateithiririe kugacirithia motungata mao ni makiri bara makiuga tari uturi kimera kia mbura gutiragereka. Ngiriboti ya Inooro TV njitagwo Jenga. Could I have everyone's attention, please? Fresh and new on View Sasa. I'm not going to do it. You're no fun. This holiday season. We could have a Christmas pageant. Kids, be nice to each other. Choose to be nice. Christmas cookies. And spread the joy of Christmas. Is that the real Santa Claus? What's going on here, ladies? Merry Christmas! Summertime Christmas. Watch now on View Sasa. Take View Sasa wherever you go this festive season. Surprise me. Gardens na Rumoro ne mugunda mwega wa Optiven uriori only 400 meters kumaramine broti cia 50 by 100 na gukuno wake mushikirorerwa cottages ona kana holiday homes neighbors ni makete na mai thitima odomwe na reri irio haritho Inooro thogora ni 399,000 na no rihe na thiko mugwanja na ningi wena kanya ga kugura na installments kwa kahinda ka mwaka umwe twaririe kuhitukira 0790 300 300